Električna kola sa tranzistorima zadatak broj 10. Prekidačko kolo sa slike 1A, to je ovo kolo, znači imamo jedan tranzistor, kondenzator, napon, napajanje i jedan u kolektoru jedan otpornik i jedan otpornik između baze i kolektora. Ovo prekidačko kolo se pobuđuje pobudnim signalom sa slike 1B. Znači imamo dva perioda, T2 i T1. T2 traje 1 milisekundu, T1 traje 5 milisekundi. I oni se kreću od napona V sekundum do napona V prim. Znate sad izračunati vremenske dijagrame V1, VB i VC. Ovo je V1, znači na ovome davaču napona, VB je na bazi i VC je na kolektoru. I to je potrebno u toku jedne periode napona. Ovdje su dati parametri kola, RC je 500 ohma, R je 40 kOhm, RC je 10 kOhm, C je 100 nanofarada, VCC je 10 volti. Parametri tranzistora su HFE, to je znači odnos struje baze i struje tera, napon u kojem baza počinje aktivno da radi 0,7 i aktivni napon kolektora je 0,3 volta. U trenutku T jednako 0 minus, tranzistor je u zasićenju je HFC puta RC jednako 50 kOhm, što je veće od 40 kOhm. Tada je VE 0 minus jednako napon zasićenja baze 0,7 volta. To je ova slika. Inače sve se vidi da tranzistor je u zasićenju i da ne radi. U trenutku T jednako 0 plus napon počinje da napon pada za amplitudu napona i dobija se ovo ekvivalentno kolo. I tu se mogu izračunati parametri tog ekvivalentnog kola na osnovu Kirchhoffovog zakona. A u trenutku T jednako T2 plus, to je ovaj trenutak ovde, kad ponovo dostigne napon ovu gornju amplitudu, dobija se ova slika za izlazne napone. Znači ovde se prazni kondenzator i ovde u drugoj periodi se ponovo puni kondenzator, ali vreme punjenja kondenzatora je znatno je manje od vremena pražnjenja kondenzatora, tako da se vrlo brzo postiže stacionarno stanje.